Zamisli da imaš online CV koji u svakom trenutku ima mogućnost da za tebe pronađe posao. Ukratko, to je LinkedIn. Naučit ćeš kako da poboljšaš svoj profil, a sve u cilju bržeg i lakšeg pronalaska posla. Sa nama je danas Sara Milošević, koja je studirala FON i bavi se marketingom. Nakon studija radila je u digital timu jedne velike internacionalne kompanije, a sada radi u Nordeosu kao specijalistkinja za društvene mreže i vodi svoj TikTok na kome deli savete iz polja biznisa i marketinga. Saro, izvoli! LinkedIn je jedna od onih platformi za koje ćete često čuti da ljudi imaju profil, a da ni sami ne znaju zašto, jer još uvijek nisu dobili ni jednu poslovnu ponudu. Međutim, LinkedIn je moćna alatka koja može da vam pomogne u pronalasku novog posla, ali samo ukoliko iskoristite njen pun potencijal. Danas ću sa vama podeliti neke savete i iskustva kako vi možete da optimizujete svoj profil, a sve u cilju boljeg pronalaska posla i stvaranja novih konekcija. Kao neko ko se bavi digitalnim marketingom, izuzetno bi je bitno da ostanem prisutna na svim platformama kako bih ispratila promene u algoritmima, trendovima i ponašanju korisnika. Međutim, LinkedIn je platforma kojoj posebno dajem najviše pažnje jer mi pomaže da se bolje brendiram. Osim toga, na LinkedInu saznam sve novosti u vezi svog zanimanja i LinkedIn mi također pomaže da se povežem bolje sa kolegama koji se bave sličnim ili istim poslovima. Ukoliko niste na LinkedInu, gubite šansu da saznate za poslovne prilike za koje ste možda baš vi idealni kandidat. Naslovna fotografija treba da ispriča priču o vama, bez obzira da li ste zaposleni ili ne. Ukoliko niste i ukoliko tražite posao, može bolje da objasni ili prikaže vaše interesovanja, a ukoliko radite u kompaniji, možete da odaberete neku kompanijsku sliku i da nju postavite. Opis profila je sekcija gdje pomoću ključnih reči možete da opišete oblasti kojima se vi bavite. LinkedIn automatski u ovom delu stavlja opis vaše pozicije i kompanije u kojoj radite, ali moj savjet jeste da iskoristite ključne reči i da ispričate neku priču o vama. Talks About je deo koji govori svim vašim sadašnjim i budućim konekcijama o temama i sadržajima koje vi delite na svom LinkedIn profilu. Featured je opcija koja vam omogućava da objave koje ste nekada podelili istaknete na svom LinkedIn profilu. Na ovaj način vi direktno možete da utičete na percepciju koju ljudi imaju o vama. Radno iskustvo je ključan deo vašeg profila. Ovdje trebate da navedete sve pozicije na kojima ste radili, kao i poslodavce. Pored toga, ukratko opišite šta ste radili na svakoj toj poziciji. Ono što možete ovdje iskoristiti jesu eksterni linkovi poput YouTube-a, websajta ili bilo koje društvene mreže kako biste dodatno obezbedili kredibilitet vašem iskustvu. Ukoliko nemate zvanično radno iskustvo, možete staviti bilo koje iskustvo u volonterskim ili studentskim organizacijama. Kod edukacije obavezno odaberite vaš fakultet ili školu koju ste završili. Pazite da ne napravite neku slovnu grešku, jer ukoliko to uradite, regruteri neće moći da vas pronađu. Poslovne veštine jesu deo profila koji predstavlja vašu najveću snagu. Na vama je da ih prepoznate i da ih napišete. U ovom delu mogu mnogo vaši prijatelji da vam pomognu na taj način što će zapravo lajkovati te veštine. Odnosno na LinkedIn jeziku to znači da neke veštine vaši prijatelji endorsuju. Što imate više endorsementa, ta veština dobija na značaju. Ono što LinkedIn posebno cijeni jeste da vas stručnjaci u ovim oblastima zapravo endorsuju. Također je važno naglasiti da u ovom delu profila možete da izaberete do 3 neke veštine koje vas bolje opisuju. Na ovaj način svi ljudi koji dolaze na vaš profil mogu u ovom delu profila da saznaju koje su vaše najveće prednosti. Na mom profilu istaknute veštine jesu social media, digital marketing i marketing, jer želim da me ljudi po tome dodatno pamte. Kao što su se preporuke pre slale u odvojenim dokumentima kroz e-mail komunikaciju, danas postoji mnogo moderniji način, a to su preporuke na LinkedInu. Sve što treba da uradite jeste da odaberete osobu i poslovni odnos koji ste imali sa tom osobom. Možda je bio neki vaš mentor, profesor, kolega ili šef i sve što treba da uradite jeste da pretražite tog nekog po imenu i da mu pošaljete zahtev. Taj neko, nakon što napiše nešto o vama, šalje vama nazad zahtev, a onda vi taj zahtev možete da odobrite. Kada odobrite taj zahtev, on postaje vidljiv na vašem LinkedIn profilu.
I ono što je najbolje jeste što sutradan kad se prijavite na neki posao, regruteri mogu na vašem LinkedIn profilu da vide sve preporuke na jednom mestu. I ne morate da ih šaljete u odvojenim dokumentima i ove preporuke ostaju zauvek na vašem LinkedIn profilu. U delu jezika možete navesti jezike koje govorite kao i nivo poznavanja tih jezika. Interesovanja predstavljaju najmanje formalan deo na vašem LinkedIn profilu i zapravo vas lepše i dodatno opisuju kao ličnost. Ovdje imamo nekoliko kategorija poput influenceri, kompanije, grupe ili škole i u ovim kategorijama se nalaze stranice koje ste vi zapravo lajkovali na LinkedInu. Da li ste znali da 72% regrutera na svetskom nivou koristi LinkedIn kako bi pronašli svog idealnog kandidata i da je 122 miliona ljudi dobilo intervju za posao upravo preko LinkedIna. Ovo su početni koraci koji će ti omogućiti da svoj LinkedIn profil bolje urediš. Vremenom ćeš se dodatno upoznavati sa platformom i upoznavati neke nove opcije i funkcionalnosti. Nadam se da ćeš pronaći posao i lansirati svoju karijeru i snove.